Ya sikubingelele mlaleli ngasekhaya singama amakhiwa TV namhlanje sibe nenhlahla enkulu ukuthi la eFryhead sizohlanganyela namathole funeral services ikhampani le ezovula ibranch ngokusemthethweni namhlanje siyazi vele sinesikhathi ikhona eFryhead kodwa ke okumnandi kakhulu sihamba nomunye owabasakazi bokhozi FM uSelby wakamkhize sawubona Selby kunjani siyaphila Selby ngoba ufikile la nize ngamathole funeral services uzizwa unjani ke usuvakashele nakhona la eFryhead? Okay, okokuqala ake ngiqale ngisho ukuthi ngijabulela ukuthi ngibone wena kuqala njengomlaleli wethu osithanda ngendlela esimangaliso. Yay! And two nje basizile sabe namathole funerals. I mean umndeni omathole uyakhula ngendlela esimangaliso and ukhula ngesivinini. Bavule enye ibranch balana eFryhead. Asizi la ngaso sonke isikhathi noma sumsakazo onjalo akusijwayele ukuthi size ngala and then makhona izinto ezikanjena kubalekile ukuthi size and khona ngoba khona ngisho nabaleli bethu futhi imbali and amathole funerals by client enkulu yomsakazo ukhozi FM sesisebenzisane nabo kakhulu so kufanele ukuthi siba support mangabe bevula enye ibranch enkulu kanjena lalela ngiphuma ngaphakathi seningi izinto sengiyibonile mhlambe kungathini ke kubalaleli ngasekhaya bengakasuki mhlambe liqala ngobani isikhathi mhlambe lizoqeda ngobani seqalile kuningi kakhulu sesiqalile sikhona nestage baset uphile kuningi khona nokudla yonke into namapolice ungawathatha ashiphe ngendlela eyisimangaliso angeke uzukhalela kakhulu futhi ephaketheni lakho angeke inhlobo uzuyisolo ngoba ikusasa silazi siyabonga kakhulu Selby sithi ake sikudedele uphuthume ngaphakathi siyacabanga ukuthi ke nabalaleli ekhaya bazokuthokozela ukuthi ke bafike bazokubona ke ubuso nobuso siyabonga kakhulu baba bezimpela wozani sondelani